خب درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی و عالی قدر، مخلص ها و گویم که مخالف ها. امیدوارم که همه کسا خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشه. خب که باشه دوستای عزیزی من، امروز صحبت میکنیم کمی ما از یک وطنیم، همو از با یک دیگر بیگانه ایم، بسیار بیگانه ایم. در همین مسئله بگیم که کمتم صحبت میکنیم. و علیکم السلام. تو قدر امکان ما فکر نظر خودم همه وقت میگم و دیگر شما تصمیم گیرنده شما هستین، شما هم فکر نظر دارین. گفتهای ما یگون چیزی قرآنی نیست، ایواز نشوه یا که بگیم خوب میکنم برادر، خوب میکنم شما. راستی یک برادر در کامنت نوشته بود است که خونده موندم که در وقت SSSR حساب کردین که یک قلق در طول عمرش 40 دانه گوسفند میخورده است. گفتگی کامنتری نوشتگی بوده است. همون را خونده موندم، گفتم عجیب که واقعا ما از یکدیگر دوریم، بیگانه ایم، نمیشناسیم یکدیگر خوب. نمیدونم این سبب های چی باشه، چی سبب نباشه در این چیز. باز یک تایدیگش در یک کامنت نوشتگی بود است که در یک نواری کدامش بود، یگان ازبک بیشت نمی روه. خلاص نمیدونم از چی سبب هست. خیلی فکر آزاد دارن و هم به هر حال میگم که من در بسیار حالت از انسان هایی که پیش پای میخورم، از انسان هایی که بگیم که کمبودی میشوه، من از اونو تشکری میکنم، بسیار تشکری میکنم و میندار هم میشم که همین خیلی انسان قطعی من شناسایی پیدا کردم. اگر او انسان نمیجید ما پیدرز از کجا میشناختم، مثال گیریم انسان پیدرز چه خیلی میشوده، همین خیلی حالت ها دارم. به هر حال ببینید دوستای عزیز، ما مردمی بگیم که قلق اگر کم ترک معلومات بتیم در همین مسئله، واقعا ما از یک دیگر دوریم، قدر نمیشناسیم، روابیو کم داشتیم. وقتای آخر زی چید روابیو ما در وقتی بگیم که کم بغلی ای کار شید. ما قلق مردم خوردگی گوسفند اگر گرگ دابتی گرگ داوله نمیشید. ریال نبودم، اگر در حقیقت اگر بگیرم گپ زنم، یعنی که ما میخوردگی گوسفنده گرگ خوردگی نیست در زندگیش. اگر ما خوردگی گوسفندو را در گرگو میدادیم که همش داوله نشیده میمردن میرفته. این ریال نمام. ما حتی در همین خوردیم پیش از جنگ ها بگیم که سینی 6-7 ساله بودم مکتب میخوندم، یاد دارم. 4 نفر میشیشتن، 3 نفر یک گوسفند می پرتفتن در دک و بگیم که او را از 1 minut هم برادر خطیه خیر jak tam pan Darek? Już do domu? Wszystkiego dobrego. Dobra, wszystkiego dobrego. Pa, pan Darek. شرودم خوب است، پولندی هست، شناس هست،
бисёр хуб аст. Воқеанам бигем ки як инсони худо аст, бигем ки иштибоҳ намекунем. Дар ягон чуқри, дар ягон ҷо як бегона ҳаст, бигем ира миллаташам, бигем давлаташам, кишварашам бегона ҳаст. Синни солиш калон аст мардак, бигем як тақрибан як 50 аст да. 50-52 ҳамхело. Дар ягон чуқри ягон вақт ку шиносша намепартояд. вақте мешнавам ма бемор мешам, ягон чӣ мешам, занг мезанам меодам аз ким ки ҷо ку аз 100 километр 80 километр мехеза меоям. бо як бор намеоям, чанд бор меоям. ай ким ки ҷо ку ҳичи наёва ку дар кисаш қанфит медоза мегира меяд ба пеш мана хабаргирӣ ёки ҳами любой шиносиш да ҳами хел аст да хабаргирӣ меояд. баъд баъзан ҳолатҳо мегӯйда мисол инсон барои сифати инсонӣ доштан дин муҳим нест мегӯйда ки инсон агар ки сифати инсонӣ дошта бошад муҳим нест ки мусалмон бошад ёки ғайри мусалмон бошад. як мошинча дора, як мошинча дора мегарда рӯзи дуруст шодам хубай вақт. инсон боша ҳами хеле бошӣ. дар тамоми камбудӣ дар барта бовар. бечораро модараш наваздани гузашт. шудам хубай. барҳол дар васфи агар ма гап занам ку воқеанам бигем арзанда ҳаст да. ман аз ҳамватанои худам итари бигем ки паддешка итари хубӣ хеле чиз дидагӣ нестам. ҳозир агар бугумш ки ма да пул дар кора ягон сум бугум ку ма рабте $100 $200 $300 бите ҳозир дар кисаш набоша рафтаи хонааш 70 километр дур рафта гирифта меояд. яъне ки ҳам хеле инсон айда дар бараш набоша. бисёр бигем ки мужики зурай. дар дӯстӣ дар раҳ намемондагит инсон ҳамин инсон аст да. хулас дар бораи гуфтем ки хурдан, дар бораи воқеанам надоштаги қалақ бигем ки шояд 40-50 гӯсфанд дошт дар Киргизистон. уро мегуфтам бечора камбағалай. шояду бародар яксолаша ҳама урусҳо ҳисоб кардагӣ бошад. мо я мардуме бигем ки инсондӯст будем. ҳар як инсоне ки тарафҳои мо сафар кардагӣ аз қишлоқҳои мо да мо ягон камбудӣ бигем ки хеле чӣ надоштем. мо набарот туй агар дар ягон ҷо мерафтем бонда ҳамла мекарда не ки ягон бор дар минтақаи мо бигем ки дар ҳамн қишлоқи қалғо дар ягон туй ягон кида бигем мо ҳамла намекардем. яъне хеле одат надоштем. мо меҳмона барои мо мегуфтанд ки бачам меҳмон отангнан улуғ ҳурматин ҷойига қой. мегуфт ки меҳмон аз падарам бузургтар мешавад дар ҳолате ки бошад биёяд. яъне ки мо на хеле инсонҳо будем. ана ҳоля як видеоро дидагӣ на мега бети шакаро хӯрда будум сарам то хӯрд мега хеле. баъзе инсонҳое буданд бечора ямар шакаро мезаданд, мисол зиндагишон ба шакаро ба тезова ба рӯзошон. меомад хонаи қалғода мисол меҳмон шида меомад 2-3 рӯз гӯшта нахӯрда ҳаму дар бӯи гӯшти гӯсфанд уҷои касали давленӣ мешид. ҳар саҳар мо дору укол гуфтани чиза намедонистем. на самом деле қалғо дору укол чияй намедонистанд. ҳами саҳар қатъи мегӯ як чини рӯғани гӯсфанд ҳами гарм мекардан биқиҷ мегуфтанд ку меқиҷидӣ
барои ҳам кӯдакҳои моро ҳам рӯшон транг саб сирх кафидагӣ мегардад доим, барое ки фақат ҳамун роғаниро мезанад. мо намедонистем духтур чия, мо намедонистем касалӣ чӣ ҳаст, хинакӣ чӣ ҳаст, сулфа чӣ ҳаст. Аслан аз ин чизо мо бехабар будем. Барои чӣ? Барое ки ҳар саҳар зимистонда як пиёла роғани думбара ширчой мекарданд ё ки шир мепухтанд, дар бараш пиёлода роғаноро гарм кардагӣ мемонданд, меқиҷӣ, баъд ширта мехӯрӣ. Аввал ӯро мезанӣ, баъд ширта мехӯрӣ. яъне ки бигем ки мо як бисёр аз гиргда зиёд мехӯрдагӣ амин гӯсфандаи қалиқ аст. и қалиқ дар Тоҷикистон шахсан қалиқ баъзан вақто гирго гуфти ҳамун гапҳо ку дастошона бардоштагӣ айда вообще ма гап надорам. мисол 12, 13, 15 та гирг як гӯсфанд мехӯрад. 15 та гирг як гӯсфанд мехӯрад. не ки 3 қалиқ як гӯсфанда мехӯрад. представьте, уже 10 баробар бигем ки уже ай гиргда зиёд хӯрдеста. барои ҳамаам гирго Тоҷикистона тарк кардан, гуфтанд ки инҷа дига ҷои мо нест, инҷа ҳастанд гӯсфанд мехӯрдагӣ. мо ҳам худмона гӯсфандхӯр гуфта гаштестем дар рӯи дунё. мо гиргем, гӯсфанд мехӯрем. ма бачаи қалиқ мехӯрдагӣ гӯсфанда мо бихӯрем давлени зада мембирем. и чӣ гапай саҳар бега гӯсфанда қатъи роғанаш хӯрда истода. гуфта баъд гирго рафтан ай Тоҷикистон, тарк кардан, намедонам куҷо рафтан. нест дар Тоҷикистон гирг намебинем. аввал гирг зиёд буд. баъде ки бо мо шинос шидан, шиносоӣ пайдо кардан бо мо ки мо ҳастем дар уҷа гӯсфанд мехӯрдагӣ инсоно, ва гирго рафтан. гуфтам бас иҷа намешава, ҷои мо нест дига. гирг қатъи спор карда қалиқ гӯсфанд хӯрида ҳарчун шита гирг балинса рафтааст. ихтиро мебинам полни давлени задагӣ гуфтааст дига гӯсфанд нахӯр ки мембири агари дав гӯсфанд бихӯрӣ. баъд аз ҳамун гирг бизхӯрида гузашт. гӯсфанд бихӯрам давлени мешавам, намешава. барои ҳамун ман биз мехӯрам. дига ҳар вақт ки ҳамун гирг қатъи қалиқ дига муқоисаи авқотхӯрӣ мекарданд, гирг хоҳиш мекард ки мада шӯрбои гӯсфандӣ кунем, чи шӯрбои бизӣ кунем. ман гӯсфанд намехӯрам. қалиқ қатъи як бор спор кард, давлени задагӣ мегӯ. баъд аз ҳамун дига фақат намун бизмуз мехӯрд мегашт. конечно я шӯхитон мекунам барои табиаттона бардоштан. яке воқеанам бигем ки ҳамин Эмомалӣ шикаст, ҳамин мардума шикаст. тавсияи ма дар Эмомалӣ Раҳмон ё ки бигем ҳукуматдоро, яъне воқеанам ҳамин баргардондани чорводорӣ ва тамоми заминҳои кӯҳистоне ки ба хоҷагии деҳқонӣ дода шидагӣ аст, ин чизҳоро аз байн бурдан, яъне озод кардани заминҳо, то ки мардум чарогоҳ дошта бошанд ва мардум мол кунанд. чӣ қадар агар мол зиёд боша, ҳамун қадар дар Тоҷикистон бигем ки дар Тоҷикистони мо ҳамун қадар гӯшт арзон мешава, ҳамун қадар бигем ки зиндагӣ бозам як камтарак арзонтар мешава. ҳадиақал мардуми мо бигем ай шакарову ҳамун тезова мебироям, барое ки е амр бечоро тезова шакаров мехӯрам. хайрият ҳамин шакарова кадоми придумад ка бошо то чаш дар раҳмат, ҳамин Эмомалиам шакаров бисёр мехӯрам. монен мардум як ҳаёти солим бинанд бечоро. ва бигем ки хоҷагии деҳқонӣ гуфта кӯҳистону кӯҳра чӣ хел деҳқонӣ мекунанд хоҷагӣ. ман дар ҳамиш ҳайрон ҳастам, баъзан ҳолатҳо нигоҳ мекунам, ҳамун кӯҳистон аст, чарогоҳ, хоҷагии деҳқонӣ, намедонам чарогоҳи фалонӣ, чарогоҳро шахсӣ кардем, ватана тақсим кардем. яъне ин чиз нодуруст аст. ва монен барои мардум чарогоҳ дошта бошанд. вақти мардум чарогоҳ доранд, мардум кӯшиш мекунанд мол кунанд.
вақти мардум мол кунад дар Тоҷикистон гӯшт арзон мешавад, фаровон мешавад. Мисол гирем хуб мешавад. ира ман пешниҳод мекардам ҳамин чиза куллан аз байн ҳамин чарогора хусусӣ кардана аз байн бардорем. Ки хусус барои чи ира кардагӣ ҳастанд ман баротон мегӯям, барое ки худи ҳамин ҳукуматдоро бизнеси гӯсфанд доранд, атар доранд, рама доранд, ҳама заминҳоро гирифтагӣ худошон мечаронанд. як бахилӣ ҳастда дар вақти ҳамин чиз бигем ҳаҷ ё ки берун аз ӯ дар ҳамин Арабистону дар давлатҳои Қатар, дар давлати чиз дар Тоҷикистон самолёти хусуси гӯсфандкашӣ аст. барое ки бениҳоят гӯсфандои моро гӯштошон бигем ки ширину ҳамин рӯғанош бигем умуман фоиданок аст. хеле гӯсфанд дар Тоҷикистон мешавад. гиёҳ аст, дохи гиёҳ мехӯрад дар Тоҷикистон, Кӯҳистон алаф гиёҳ аст. ино бизнес доранд дар арабо, бигем ки фалон пулда гӯсфанд мефурӯшанд солона миллиард долларда. барои ҳамун халқа каданӣ намемонанд ё хичон када бигем ки мефурӯшанд дар давлатҳои Қатар, Дубаю, основной ҳамн шайхҳои Дубай ҳамин гӯсфандои тоҷикиро дӯст медоранд аз Тоҷикистон будагира, чем ай Австралиёву аз Аврупову аз дигар ҷо мешидагӣ гӯсфандои ҳамин Тоҷикистони моро бештар ино гем ки вомехӯранд, барое ки маззаш хуб аст. ҳамин сабабам бигем ки Тоҷикистона монополия карда. агар монополия намекарданд хуб мешид. як аз шумо маслиҳат пурсиданӣ ҳастам, намедонам ака шумо чӣ маслиҳат метиҳед. ростӣ як тиҷорат кушода истодам, не ки намегӯям чӣ аст. иншоалло ҳама окей шида истодааст, каме дига монд. агар ҳамин окей шава як тиҷорат мекушам. ҳамин номи ҳамун чира чӣ моном? шумо чӣ мегӯед? чӣ савед метиҳед? ман просто гуфтам ҳамин гардани шайтон бишканаву сухани Эмомалӣ нашкана. гуфтам номуша Тоҷикистон ба пеш менависам. ҳамун хӯрокхона мешавад, хӯрок мехӯрам. гуфтам ҳамин гардани шайтон бишкана сухани Эмомалӣ не. гуфтам ҳамин ном шуд Тоҷикистон ба пеш мемонад. шумо чӣ тавсия метиҳед? шумо чӣ тавсия метиҳед? чӣ ном гузорам? чӣ ном монам амирамон? хӯрок мешавад, хӯроки необичный аст. ин тариқ хӯрок оле дар Европа нест. дар Европа нест. ин чизе ки мо омода мекунем нест дар Европа. нест. ман тамоми ҷои Европаро кофтам. интернет қатиам даромадам, ҳама қати кофтам. дар Европа нест. ин хӯрок ҳаст дар Туркия ҳаст, дар Амрико ҳаст, дар Европа набудааст. гуфтам дар Полша бо вообще набудааст. ба хулосае омадам ки аз ҳамин бигем ки дар Поланд бикушам. мардами Полшаро пешниҳод кардам. ози ҳамин гуфтам ки ҳамин мужики зурай. гуфтам бисёр пешниҳод кардам. гуфт мода нест, мо ягон бори тариқ ин чиза хурдагӣ нестем, мо намедонем маззаш чӣ хеле аст. ман гуфтам ки маззаш кароч приблизительно гуфтам ҳам хеле мешавад. ман тайёр мекунам. гуфтам ина мо рӯзи шанбе якшанбе оддих дорем, праздник дорем, то есть давлат Микавай дорем. Микавай ана ман приблизительно гуфтам тайёр мекунам аз ҳами чиз ва омода мекунам. як бор мечашем. гуфтам агар ҳамин шава аз ҳамин чиз бигем
نه برادر، کباب نیست، کباب نه. اصلا کباب نه. کی نمیگم، برای چی نمیگم؟ ایشالا که شدم بعد خودم رکلامش میکنم میگم. برای که من یک چند چی را گفتم درونی بین خودم مونده. همین تا میگوی برادر بکنیم همین کارا یک جایه بکنیم میگوی. بعد نمیدونم چون چی گپو میزنه بعد اسم میرود میبینی که دیگه کس کرده است و دست او کارا. میگویا بچه خیلی همین را ما گفتیم تو در پیش ما نویت کردی نوز کردی چون چکور کردی رفتی در دیگر جو نوشا گفتی دیگر کس. خلاص ما نیدروژ نه خلق هستیم. بیا اینی را ما با کلا بگیریم کنکریت نه. بازی در بوره همین یک چند تجارت ما چند بچه های خودمون ها گفتم که دارن بعد کریت هم میگن دارم نمیتونم. گفتم که کمتر مبلغ بیا ولاجید که ما ایشالله کار کنم میبرم مبلغ تا حق مبلغ تا میتونم بته پولا. خلاص ندادن. یک انسانی بیش بیگانه است باور کرد قطعی من همین درست سلام علیک است. گفتم که نه مردک. ما گفتم که خیلی پلان دارم. گفت آماده که بخریم اگر که معقول شود زور باشه. گفت ما گفت همکارم ما توصیه میکنم که زور است. پریویزیتی نه حساب کتاب کردیم نرخوشه گفتیم فلان 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 پول میشود. گفت که ما میتونم پول تبره بکشم. بیا بکشم ما پول تمیتونم. بیش بیگونه پروست سلام علیکی پدر جوتت میکنم میگه که ما یاردمت میکنم میتونم پول تم. چی بنا گفتی میگم مرا تو همین وقت ما گفتم خیلی خوب ترا گفتی هم گفت پروست زاوش نمیشناسم قطعی زاوش سلام علیکم ما قطع داده گریف ندارم. یکی ما همین نامتحدی ما اگر همین روزامون باشه ما همین ابد گفتی هم گفت ما سوسیال زندگی میکنیم برای چی. برای همون گفتم که هم خیلی شلو ما گفتم نامشه تاجیکستان با پیش میمونم. امامای رحمان در دستش ترلکه اوش قپیدگی اکو همون اوش توزه میکنم در بالش همون اوقات هم میمونم. هم که امامای قپیده استودگی باشه در گلاونی کارتینکه هم را میزنم. که امامای قپیده دشمن هایی که شد که امامای رکلامش که دوست میدارده همین تعریف تفسیر همون صورت هم میزنم گفتم نامشه تاجیکستان با پیش میمونم. در اروپا نبوده است راستی یک نمودی اوقات هست و او را تاجیکستانی ما همون میخریم اوقات همه وقت نه هر روز نیو رایت کم میخریم چیو نمیخرن دم شکر ها میخرن تره اوقات را خوردن نمیتونن دولینی میزنن میبره بورا نه میگیم همون هست نرمال میکنیم شلو رکلامش کتی میکشیم. اگه چیست خط شما پابراتسکی را گفته استودم برای که همه وقت بیننده هستیم. نام چی ما نیم شما چی میگیم؟ ما برای شما اساس همون گفتم که مردم چی نام میمونن. اما کمترین ساعت کار میکنه ای ساعت 12 که شده میشه و تو ساعت بگیم که 8 ساعت یا تو ساعت 6 خوردی نخوردی تمام دیگه پگش اجداد میکنی. اکثرش پدزکس میشوه خیلی او را تیار نمیکنی برای که تیار کردیش بیزیب میشوه گروچی زکس میکنی فلان ساعت دماده تیار شوه تیار میشوه میوی اوقات هم میخوری چه اوقاتی زوره بنویسیم برادر و فکرتون بنویسیم نامشه چی مانیم نامشه خلاص آشخانه میشه یعنی که اوقات خریج و نامشه چی مانیم. من پرینسپیالی رفتستم تاجیکستان با پیش میمانم نامشه می نویسیم در هم پلاکت رستوراتیا تاجیکستان با پیش
خیلی نمیشه و کباب دیگه هم موجود هسته. کباب یا وقتا گفتم برادرها قطعی بیا ارزان است که شدنش یگان $20,000 دک شده میشه 20-25,000 دلار دا بکشویم یک جویا کار کنیم نشد کاروچ گپو چطور که بعد یعنی که یک انکدوتتون بگم کاروچی مردم ما هم خیلی کدنده یک مردک کم بغل بوده است هیچی نداشته است بعد در سر اوقات قطعی زنش میشینه زنش هم میگه که زنک خدا خواه میگه اگر سوندور شدیم همین پول غلطید یک خر میخریم یکی مدخر میخریم زنک بعد نه خرامون خدا خواه بعد خوتیگ میکنه اگه خودش نداره نونی خورده نداره بجوره هیله کار میکنه ای روز به ای روز یا نونی سیاه میوه او پروستا تصور کرده است که پولدار شم یعنی بیزنس چی بیزنس باید کنه میشوه بزرگ عربه پروبه میکشته است یک خر میخرم زنش دفته است اگر پولدار شدیم یک خر میخریم زنه خری مدخر میخریم مدخر ما خوتیگ میکنه و این زنه کم زنه که دیونه گفته است که با خوتیگ چرا سوار میشه این خیسته زنه که زده است پول مایب کرده است که خوتیگ میانش همیش کنی نه خر هست ولی نه خوتیگ هست ولی نه که زنه کلیچت کرده است یعنی که مردم ما هم خیلی است بگیم یک عادت داره فقط اولین چیز حساب میکنه مینوسه اولین چیز دوی مینوسه فکر میکنه یکم بار پلوس نه یعنی اگر مینوس شم چی میشوه قرضدار شم چی میشوه اگر پولم بسوزه چی میشوه یعنی که اولین چیز مینوسه فکر میکنه مردم ما یک دویمین چیز حالی چرا درکش نیست که دو برابر حق طلب میکنه سودا نیست میگو که هم رنگی خوتیک میشوه حالی هیچی نیست میگه که خوتیک سوار میشه میانش همیش کنی گفتگی بارید حالی هیچی نیست حالی کارا سر نکرده حالی پروست همه گوی بیزنس پلان همی هست نمی کارا کنیم سوی بیاگان چی میشیم البته لبوی بیزنس اولی مثال 5 ماه 6 ماه شکر کرده استودیو نه های میکنم میسته سست میکنم یعنی هیچی را درکش نیست لبوی بیزنس پاد و پروسه یعنی که یا میخیزی یا که میفروی در فرومادن تقدیرم تو مینوس نمیشه برای که اون تجهیزاتایی که تو میگیری و گپ چپی که تو دوری اگر همو را با برگردونده فروشی حدی اقل گفتی همو گپو که تا از 50% بالای همو چی تا محکم میکنی یکان مشکلی نداره خیلی بمونم یا چینیم چی ولی میمونم بیزنسه دیمین چیز آدمی بیزنس میکنه یعنی با نیتی درآمد میکنه و همه وقت باید پیلوسا نیت کنی و او را نقشه شب کشی چی میشود یعنی چی کار میکنی فردا چی میشود بعد چی میشود یعنی که درباره او کارت باید پلان بی تام باشه یعنی پلانی بی یا که آناشید کو بیرا پات کلچات کردن کار بعد نه تنها یک بی یعنی در همون یک سیستم هایی که تو میره ABCD پلان داشته باشیده یکی برا برای چی؟ برای اون که ایش نشید دیگریش پات کلچات که دیگریش نشید دیگریش پات کلچات که البته نیتش گفتی همون گفت که میچاله دیمی این چیز گفته بودم که در برای تجارت یعنی همون منطقه را بوموز اویلی کش چند است و چی را پزولیت میکنن همین انسانو دویم برای چون خوردن خروکشونه ماهانه چند سم در خروکشون رسخود میکنن همین انسانو همین را باید بدونی
و هم را نگاه کرده بگیم کار کنی کم نمیشه انشالله. همون مردم ماهانه از خود خروک شد بدونی اگر که منطقه приблизительно تقریبا اگر بگیریم 50 در 50 اگر بگیریم مثال گیریم ما میدونم مثال پولشا را اگر بگیریم همین مردم سردی уровень مردم در کوچه ماهانه بگیم 1,500 زلوتی یعنی میخره ماهانه یک آدم 1000 1,500 از 1000 تا 1,500 زلوتی از کوچه میخره. او بیرون از یکی خونش در پروداکت میکنه هر یک انسان از 1000 زلوتی سر میکنه تا 1,500 زلوتی را بگیم از کوچه میخره. یعنی تقریبا از $200 سر کدگی تو $300 ماهانه یک آدم پروست در کوچه و اوقات میخوره. راست خود خوراک کوچهش از $200 سر میشه بگیم یک آدم. در اینجا 40 میلیون اهالیه. приблизительно از $100 اگر سر کنیم خوراکی ماهانه شه در کوچه میخوردگی چیزوشه و بگیم که دلشی تو $200 هم اگر حساب کنیم значит нормальная در اینجا میشود چیزی کنی که باشه. اما چیزی که ما میکنم قیمت نیست برای موژیکا است چیسته کدامی که 2 زن داره اگر کلینت پاستایا نیمان شود یا بخره خوراکی که تیار میکنیم 2 تا زنش اگر یک دیگرش قطعی جنگی باشه آشتی میشود. برای میدونید چی آشتی میشود؟ برای اون آشتی میشود که دوگانه شوند و مصلحت کنن با همین مرده که سیم زنان بگیرن به تنکی وجه نشیده استود است دیگر. یعنی یه واریانت نیست هم خیلی اوقات میشود. گفتی هم گپو که زمینی تل ویاگرا بگیم میشم اگر یک زن داشته باشه کو اگر یک زن داشته باشه او زنش گفتی همو گپو خطی همو دگونوش مصلحت میکنه یکم بیشوش باشه خود شخص اقلی میروه میگه بگی از زنی دیگه میگه که تا بچه دیونم کردی دیگه یا نباشه همو ینگه بسری ما را میگه که رستوران تا محکم کن رستوران تا محکم کن ای دفع میتینگ در تای اورا پارلمنت نمیشه میتینگی زنکو در تای رستوران میشه که بچه محکم که در جانم زدی مرده گفتن نه شاو خوب میتن نه روز گفته بگیم که هم خیلی میتینگ ها میشونده دیگه راز بور محکم که نه که دیگه از یه خود گفته زنکو ینگو همه بگیم که میتینگ میاد در تای رستورانی ما هم خیلی اوقات میشه خدا خواه چیست گفتی همون گفت چوپونسکی مردمی همون خلق خدمون میخوردگی اوقاتو میشه این کباب و این شاورما چیه یا که این شاورمایی که میکنم بوار که تی همون گفت خیلی اگر اون مرده کسی تزن داشته باشه که هر سهش دگونه شده چورم زنش میتن با میگه بچه بگی دفشه میگه برا کم اوسو برا میگه چی گپای میگه خلاص هم خیلی
یک رستوران میشه که یه مر زنکو مرا دوی باد میکنه و این رستورانی که شدگی خونه بسوزه از خانه دیگه چیک شدی تو ای چی میخرانی جا رفته ای مردکوی مو همین حیات دوران کو داخل ما دوی باد میکنه زنکو یعنی هم خیر رستوران میشوده کاروچی خید کردن اونجا اگر همون بگه مردکوی که در زندگیش همین مغز چغز میزنن میگردن همین خورده و خید کردن اونجا چی خیلی رستوران میشه نه خیلی چایش بپلک چایش بپلک چای کبود سیو گفتی همون گپو چای ای هندستان ای پاکستان ای عربستان ای دوبای ای لبوی دولت آوردگی چایش چای قاق بپلک سماور جوشیدن میگیره خودت نخیزی دم میکنی زدن میگیری چستا چای خونه تاجیکی باری میشه حاضر شرایط ندارم بدتر کراوات میشه تپچان در تپچانچه شیشتا یونبوش کده چویا میزنی هموز دانی کیوزی شلو افرمید کده استیم باید شوه اول خدو است آخر خدو امید داره میشوه یک کمناتچای دیگه داره الهیدگی خدا خواه جوشته همچه خیلی که من شما دا گفته بودم در بالینسا مکتب و غیره جایهای ما باید الهیده هر یک زدن ما در داخلش عبادت خانه داشته باشه یک انسان وقتی نمازه بگیم که باید بدونه که نمیجه نماز خونده میشه و بدروی سرز نماز شب خونه انم کمناته را خصوصا الهیده بگیم که عبادت خانه یعنی نماز خونه میکنیم یک آدم دیگر وقتی نماز شد مسجد بریم اینجا چه خیلی نماز میخونیم جای نماز نیست بگیم که چی نکنه با حضور بیایا با حضور اوقات شب زنه با حضور نماز شب خونه با حضور چای شب خیره گفتی همون گپو وقتی نماز شوه سراسیما نشوه چیکو کنم کجا برم نه بدونه که اینمی درچه دمه دروی گفتی همون گپو نه جای نمازو پرتفتگی سرک تمیمونی خوردگی اوقات دا تشکری میکنی خدا دا نماز تمی خونی روز دیل تمی کنی میخیزی با داشت چای تا خوردن میگیری یعنی پرویکتی همون زدانیم دا اگه خداوند خودش یک کمک میکنه شوه همون در دیم اتاجش بگیم که پریموی یک کمناته هست اوجا را الهیده عبادت خانه میکنه الهیده عبادت خانه برش تا جو هست ای طرف بگیم که کوخنی ای عموما کوخنی بدگی ای کروچی اوجا ما اوزی در اومدم دیدم پرویکتوش همیروز ای طرفش دا بگیم که حاجت خانه داشته است همونجا جای نخیلی میشینی که طهارت میکنی ای طرفش دا گفتم اینمی جاشته میزنیم جای طهارت میکردگی میکنیم برای که اینجا طهارت میکنی ای در میدرو ای طرف پریموی نماز خوندن میگیری طرفش دوشوی هم بود است چی بود است همونجا را گفتم جای طهارت خانه میکنیم تو که همین بر طبیعتی مو توغری بگیره که مردم مو بشول هر روز 5 وقت نماز میخونه حداقل همی هر رستوران کارخونه و اداره و عدل بالینسای ما باید این چیز داشته باشه ما گفتم همین را یک نمونه کنیم اگر شوه نمیدونم کلی میشوه نمیشوه ولی پرویکت کردیم مقصدو هست نیتو هست شوه آدرس شمیگم همه شمی پرتم 100% پولشا بدگی بگیم که برادرو قزاق قرغز ازبک تاجیک بگیم که ترکمن تاتار چیچن
یا مسلمان میخوردگی اوقاتای خودشو که اصلا ایو خورده نمیتونم با فکر مو اوقاتا ایو نمیخورم خیلی شاید بخورم بعد آموخته شوم بعد میخورم بعد همتون مرحمت بگیم فقط زکس میکنه که شما دا آماده شوم و چیز فلان ساعت دا که آماده کدمانیم شما بیین برای که او دیر تیار میشوه وقت میگیره بگیم خیلی از ایختم کدم خیلی بگم تو در اروپا نبوده است کلا پوچه فقط جوشوندگیش گفتی همو گپو کلا پوچه گوسفند دل جگر کلا پوچه دل جگر یا دیگه کلان دا دل جگر و بگیم این طرف دا کلا پوچه فقط کلا پوچه همین جانان کده پختگی کلا پوچه همین میای соусош қати утиам гапо мебардори кала почара мағзош қати мезани иликоша хеле мекини мекаши иликоша тамом я ҳафта баъд янгам ку кӯча ба кӯча ку ақсақолӣ мегардад ин сағра девона шидаи гуфта اینم خیلی کلا پوچک شدنیم فقط کلا پوچه دل جگر تمام دیگه چیز نیست یه مردم خدمون میخورد اگه چیز هست کلا پوچه گوسفند انشالله همون پروژه‌اش هست اگر شوه حاضر همون کاسترولوی کلان دا همون 10-20 کلا پوچه رو انداخته محکم کردم 2-3 ساعت گفتی همون گپو ماهین جوشونده ингредиент ҳам чизоша партофта дар дурнуш ҳам ҷӯшонда соусоша тайёр карда фақат кала поча дига ягон чизи дигар нест мо медонем мардуми мо мардуми бигем мусалмон тоҷик ӯзбек қаллиқ қатаған қазоқ ҳамаи ҳамин миллатҳое ки мо омадагием ҳамин тарафи азия ҳамиҷа ҳамамон ҳамин мардуми ҳамин калапочазанем охир фақат калапоча мехӯрем не шурбо намешава бародар шурбо не фақат кала поча ва дили ҷигар дегда тамом мефурад миёи фақат дили ҷигарам сер пиёз кардагӣ мезанӣ ва фурад кала поча дигар чиз уҷа намешава ми дута чиз мешава дили ҷигар кала поча каструлода мезанем меҷӯшонемш кала почора бача биё соус қати қаламфури теза қати гуфти ҳамо гапо ана гуфти суф када қаламфура қати ҳамо мағзаш калапочара мезани ай пай зиндагӣ мешава арзон мешава иншоалло худо хоҳад арзишаш тақрибан калапоча бигем 70-80 злоти мешава як кала қати 4 почаш бигем тайёраш тақрибан 70-80 злот мешавад дар Полша бигем мардуме ки зиндагӣ мекунад кор мекунад 70-80 злот ягон мушкилӣ надорад ду кас метавонанд биёянд як кала почара бихаранд 40 злотишон меғалта ҳамин шавурмашон 30-35 злот ай ки ҳичи надорад рунштан ҳамо бовар ки тамоми чира задагиан охи ҳамин шавурма гуфтам капуста пир мекунад мета дар дурун я лаваш соуса шапида яқа гӯштиш мемона зада рафтестанамон тақрибан 70-80 злот мешавад ва арзанда ҳаст бигем иншоалло умед дорам тамоми мардумда бигем ки даступни мешавад кисаш мебардора ки биёя аммо 70 злот 80 злот да як рӯз як ҳафтада як бор ду бор позволят мекуна хича бия бишина бизана калапочара гуфти ҳам гапо иликошо
Qadam xeli namakcha cho'shida mag'z sarishda va ilikoda xeli takida namakchora cho'shida qalamfrak tezak sous qati bu xeli aralash kada bad non bo'sha bu noni xeli tojikiyagum bad xeli bo'lishda shakida xeli rang buterbrod bo'ri mezanan tiam gapo shav diga yangar asr mekna янгар молша дар дасташ мегирад гумша ношерёд шавай чӣ рӯз биде хунат бисӯза астанаев қати ресторани кишудагид саҳар қати янгом ҳама тиёқ гирифта меян дар тирзара мешканам маҳкам ки ресторанда саломат бошед иншоалло худо хоҳа шумо дуо кунед мо ба ниятҳомон бирасем Lekin nomsha Tojikiston ba peshanam tarelkay osh qapidagi daku bolosh tam surati kala pochara miore mechasponem fotomontaj kada Tojikiston ba pesh Emomali nam kala pochara qapid. Şurada Emomali ra dar dasam kala pocha dar girdish. Savzish bepul meshava durunush bidagi savzi ya dona savzi qati kartoshkash durunushdayku faqat dam kala ra megiren 70-80 zlotda savzi qati kartoshkash bepul meshava va na tanhoyi meshava bu balki bu xamir meshava rangi 5 barmoq borin bigim xamir ham dora isham bepul aydaram durunush dohil meshava ya tarelkay diga da alohida xamirsha mebardorem va kala pocha ya dona savzi qati ya dona kartoshkash ham bepul bibinin chiqas kitka raftesta uje choy bepul kartoshka bepul savzi bepul بگیم خمیرش به پول فقط نم کالا را میخرین قطی پوچه خلاص میزنه شکمتون 3 ای پای زندگی یک کالا را میزنی 3 روزی چی نمیخری تکسواد میکنی دیگه خونتون بود باشه خونتون عزیزم خدا نگهبانتون یگان نام خوب بیابیم پریدومت کنیم بنویسین با کمک میشه ما کوشش کنیم مردم یکدیگر را بشناسیم نزدیک شیم با یکدیگر با همه دیدسم کاغذ نشه این کاغذا یه روز پیدا میکنی انسانگری را هیچ وقت پیدا کردن نمیتونی هیچ وقت اگر یه بار گم کردی انسانی را ابد او را برگردونده پیدا کردن نمیتونی قدر تا در پیش آدم گم که دیگر در پیش آدم تا قدر پیدا نمیکنی انسانی تا در پیش یک آدم گم که دیگر تو انسانی را برگردونده در پیش آدم برقرار کردن نمیتونی یعنی من هم خیلی میدونم برای همه وقت کوشش کنین با امید پول یا با امید یک چیزی دیگر یا با امید نفساتون بگیم قدرتون در پیش یک آدم گم نکنید شاید یک آدم یک بار خب میکنه 2 بار کوچی میشه و 3 بار چی میشه و 4 بار بعد میگه که میبخشی چه هم گپو دست ویدوس میگه که دیگر میمونی یعنی دیگر بگیم که با او دیگه شما دوستی پیدا کردن نمیتونی اگر گپ هم زنین یعنی او دیگر شما را اون عمودی که پیش قبول میکرد دیگه اون عمود قبول نمیکرد برای همه وقت کوشش کنین یک دیگر را نزدیکتر بشناسید نزدیکتر основной люлитаборҳое ки мо дар Тоҷикистон дорем воқеан ҳам тамоми қадр қиматшон зери по рафтагӣ аст кӯшиш кунед оорам ҳамчун ба ҳайси як инсон қабул кунед ба ҳайси як одам рафтор кунед қатиш ҳурмати эҳтироми ӯрам ба ҳайси як худат бар ин инсон бидон дар маракат мия боло гузарондан қатиш суҳбат кардан نه اینکه بگیم که قطعی بگیم یک انسانی نیکتو رفتار کرده شلو که آینده‌مون خوب میشه یا که یک کس خلقی تا حق نداره یا تا لقای تا حق نداره گوارای نه توجیک نه خلق نه لقای نه لولی ایاسمون غلطی تگی نیست در همین دنیا значит من هم چنین انسانم در پیش خدا مرا سودید میکردگی خدا است نیستی
ما کجا میرم کیم چیم چی نمیکنم. اگر که در امون رفتاری بین من تو اگر تا از من یگان ناخوبی ببینی گپ زدن ده حق داری که یا خفه شدن ده یا گپ زدن ده حق داری که تا از من ناخوبی دیدی. اما تو مرا ندونستن نشناختن گفتی هم گپو یا که قطیم دو بار با تلفن سلام علیک کردی بعد به خیزی بگوی که میدونم تو فلانی این چیز نادرست است و کوشش کنین که یک کس تحقیر کردن در خطونده از پیش خطون حق نتین در زدن کوفتن گفتی هم گپوی تریده من هم چه شما میتونم این کار کردم چه همه خودت میتونم شاید بعض جوش ده خط بگذرونم در این چیزو نیکی حرمت احترام از همه گفتی هم گپو بالاترین چیز است. میگم که ما این زندگی را دیدگی چیزا ما یکی گشتگی حیات ما یکی کردگی زندگی ما شاید بعضی دیدگی نباشه شاید بعضی کردگی نباشه. میگم که تاش گفت که ابد شکر خورده بودم سرم تو خوردیست با شکر و سیاست مدار شدن قینه با شکر بخوری این ایتاشی ممال رحمون دکزت یا ایت شکر و یولچگی خوردگی نه تو زیر سیاست مدار شدن نمیتونه چشم سیر بگیرین میخری نمیخری ای دنیا میگذری میره هر حالتی هستی میگذری انسانگری را گم نکه تمام خدا رحمتی ببین فقط نمی یک گپ میگفته بچم کدامی میشه این نمیشه که من کارت ندارم نه کمی انسان شه فقط تمام در دو شب هم دودن ده میگو که همه آدم دوران درازش میکشید و هم کوتاش میگیریم میگو خدا من بچم هم انسان رو خلاص آره بچم من انسان رو میگفت نه اوزی جسد انسانی تو اما درونت چخیلی انسان است نمالم خداوند بچم انسانت کنم یعنی فقط انسان شه انصاف داشته باش انسان شه هر یک انسان برابر خود دادی با پول دادن نشه هیچ وقت عشق مبند با پول رنگ ممالی برید حاضر یسم در عشق میبندی پگه در دستم روزی دیگه در سه سم روزی دیگه در 4 سم بعد روز میشود در توا عشق مستی پول میشه عشق میکنی که در همون 10-15 هزار دلار خط میلیاردر میدونی بعد وقت ساعتش میشود که کمتر حکومت یا یک قدرت در دستت بزنه که همه را رنگ ممالی برباد میکنی برای نمو کاغذ پول برای که تو عشق داری در رو خدا نگهبان تو